Ephesians chapter 5 verse 1 to 5. तुम्ही देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारकी जावंक प्रयत्न करा. क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे बसोन देवाक मानवल्ल्या सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. तशेंच तुम्ही मोगांची येया. देवाची भुरगीं म्हणलेल्या तुमचे मदें व्यभिचार, कसली नापसंत साल वा आपस्वार हांची सावळी पर्यंत आसा म्हूण आयकोंक मेळना जावं. हलकी उतरां, सदील उलोवणे, दोड्या अर्थाचे तारीफ असले सकट तुमकां सहज जाल्ले न्ही. हे सगळे सोड देवाक अर्गां स्तुती करा. व्यभिचार वा पोजतेपण आदारतेल्यांक तशेंच खोट्या आतुरायेक लाभदेल्ल्यांक खोटी आतुराय एक तराची बोंब्या पुजा. क्रिस्ताच्या आनी देवाच्या राजान वांटो मेळचो ना म्हूण तुमी जाणा जाया.